poll the exit poll mo ni khoi data ni fange Times of India gi sources ki matung in the exit poll zira hai base Congress party amasung Congress party na ani maka ne hebani adu India today gi state analysis ta muk thami bana Congress na seat amadi soidre hebani adu amas NPF kar ba ya hebani kari hebani yes masimak adum imagine to buya ba por amakang ne na hajage na khoi exit poll si da 100% accuracy lei have to ai jo hajar ai media person moina masi mamang da koina khoi state assembly elections si da GTV ga khoi ka tie up tawraga GTV ne pi gi ba report si sidagi ecl express ne pi ba report ne masi adum khoi yam nakna sat khi ba ko matam da khoi ne pi ba si BJP ki 32 ka ni pi gi ne adu nakna adum kai ba ko ado masi exit poll se sada sama chummi hana haiba yadragasu masi sama da mabudra bauti chummi hana lobu yaba amakhak neba masi akoina vote thadaru raba mioi sing khakta da hangaga lobu report natteba masi ki parameter mayam ama semaga parameter sing dagi thirakanda masi ki adudagi lakpa phol aduna pirak per result to the yumpham oraga akoina exit poll se hangthokpaneba aduna swahida akoina kari chu chingai leite India gi wena di masi context da handa BJP na adum landslide victory haitare mamang da gi amuk hena phangalak pa ya bagi to ko lei acha gi group natraga agency tara ni thoine pi ba reports da adum iman man na pi ba ko oza manipur gi context da ngasai gi inner ga outer ga gi ja oza assessment kamai le hauji exit poll da live area ma amse masi gi reflect to biraga ta hebi masi sabsana akoina handaki di akoi exit poll gi mong da chathagi de adubo hojik reaction si BJP amasung Congress ki maite ki piri reaction haitare na ko masi yenguraba amasung miam da hainaba hairiba mawong sing si yeng kanda adum kharam makai di piri report si Congress na sit amadi sodna baki manipur da phangagani haiba simati masi adum expect to bi ai singda masagi NPF si adum mai palak pa yai adubo yamna akoi masida su yenani ngai adi adum uiri boko asagi BJP na makhoi gi particular makhoi gi party gi merit adok na NPF to sawat ki ba aswai se sida BJP se ching da doubt leire haibane makhoi da ching na ba khara leire aduna makhoi gi hoi haiba budi pakhum budi ameta PBI si sida party ni amina bani alliance ni aduna NPF to sagot adi si da pakum dia dum PBI ko adu madu koina ujab matam dadi khajitang chingnaba leibadagi khoi author da leadership adu khida oigani haiba sini madu mak yamna chumba oibe oidabi yam phajave analysis ne khoi ojana thambiri bo afumse ngasagi tampak natraga ching ani sida Congress party gi seat amadi leire haibasi made expect to yare adubu ojana thambiri bo afum duga chamana na article amak Times of India da haibatare manipur gi exit poll ga mari leina there is only one article haitare Times of India da article amak news article am yam sangba article amak pi haiba article ji da haire je manipur ji yamna luba haitare maram di kai na kanda voting turnout in India da one of the highest 80% plus ne manipur voting turnout lives more the inner gi outer gi na khara ne magazu masida BJP amasung Congress adagi ND amadi India bloc ani se yamna khwaidagi tight oina fight over mafam singi manung da manipur se amu oi haidana Times of India na masmai I masida inner the BJP gi kwai yam tight oina mayam na panari bazi BJP gi thonojum basanta kumar singh amasung Indian National Congress ki angomcha bimol akoijam ani seni masigi makhata na leiba RPI gi Maheswar Thonajam independent candidate Rajkumar Somrendra Singh LS Kaiku Moirangthem Tontum Sana Nuksaba amade Hormon Sarat Singh masigi manungda RK Kaiku amasung Moirangthem Tontum Sana gi sizable vote khara amasung inner da leigadra haibasi chu acho wahang moini nakalamomda outer parliamentary constituency gi oina INC ki candidate Alfred Arthur Kangam adugan Naga People's Front ki candidate 𝗬𝗓𝗓𝗓𝗓 amasung independent candidate Khozon amasung Alishin Abonmai hariba makoi candidate mari sini candidate mari sigi manungda Indian National Congress ki Alfred Arthur loina Naga People's Front ki NDA ki candidate 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 makoi ani sini yam tight fight oigani haidana mayam na panari bise aduga independent candidate S Khozon jo sizable vote khare di masu phangani habagi maduga expectations je adumuk leiri honest laksage ekoi oza da maru ida lakchani ngi oza live question sing asai both BJP and Congress makoi ki leiba haida moi ki supporter leiba data oi agadi
BJP na kani harga dum BJP thajari defend to biri Congress na kani habo phom de Congress dum defend to ri karo habo phom de exit poll se mo yadri live question de exit poll gi moine reflect to ri BJP na kani hariba India gi national level gi Lok Sabha election jo dum ozana analysis to biro at the same time ozada mapung ina han bada tham ningi je how far exit polls gi validity se kam dei when we look at the past how gi ba election haitare 2014 dagi horaga 2014 2019 aduga hariba election ani sida yeng taragadi around 50 to 60 fawba average dagi haitare ekoina loriba data mayam se mapung oina exit poll na piriba data mayam se ki average ama lokthua ka madu ki analysis am ko Indian Express na tawe adu Indian Express ki analysis to the average dagi at least 50 to 60 city BJP the depreciation lai haitare 100 eba BJP ki number dagi aduga nakala morom da 2000 ekoi 4 gi election sida Bajpai gi second government ama lakani haidana expect tong baje lakhi dabagi matang ama adagi then madusu exit poll ki mayuga lakhiba matang amani adugi at the same time 2009 gi election jo muka manmohan government ji tugadra haigbe ki wafam am leram baje amuk tu khida baje mase exit poll na hek pira kan hek to chumni haibe su leitaba then exit poll ga khudumoina exist my India gi oina di hokiba poll sing ji mana piba number sing ji yam accurate in chatling asai express ki panbiri G news ki sumaina yam nan chat pazo dum how far can believe the legend was over? Masi, I know I have 100% soon behind a low with the idea. Madam the Quina Masi analysis like a dorisi, for you bought Hadarapa, meeting, are the intellectual sing, are the party leaders sing, are the party workers sing. See the young able to mine. Target Chamatam organ lie never. Aduki data man do Yawakanda, Sagi, Sibauti Piba, Habishi Jumia, Hakanda, Piba after never. Aduna, some of the summers to Mena, Hydragasu, Masi Karamakadi, Adum Sumiana, Lovia, and a Kali. Aduga to Sagi, Ahan with the BJP Lingak Parakiba, 2014 gi, Adagi 19 gi. 24 gi 24 city house ongoing with the na kadai phaw chum ge da habi akiroi aduga 14 gi 19 gi samaina lakhiba election sing sida media na pi khiba masigi exit poll gi report se adum 100% mak wedraga su adum chumna nakna chatkhi haitare aduna masi handa ki su amuka yes khara media house sing da khara favoritism leiba adugumba khara yaudabadi Nati, Adu Yawam Biaiko, Adu Miko, Ninadum Yawam to Yarom never. Adu Loina Sagi favoritism, nepotism, the Saturday habit to the Oitote. Adu Haji Pity Bamag analysis, see the poll of the poll, see the PDC, Adu Sagi BJP na had the Indiana, and then 372, 80 around 80 had seen it. Aduga Congresski and India block na 130 to 60. Aduga others in a total 25 to 28. Pausmana Piraga, Spina Sutli Vasida, Masida. Adum ID Masi Adum Naknadum Lakan in a Kali, Aduga, Manipuri context, Mayam, Hanagi to Su, Adum Chumna, Nakna Lakan in a Kali Masidi, Sagi, Datasi, Aquina, Hector Hajinba, Hector Lokshilaga, Bamnas Harag Piva data, not Te Bokisuko. But the analysis could not talk Matunda, Pirapa Datani, Aduna, Karamakai, Sui Babitumadi, Adum. Utopia. I did Sada Sama Jumu Habisimudi, Asia High Game. Wang's in the Congress Party in India Blocky, Kanguna, Marina Media argument, Piris, Handaki Uttarakhandi election, Siga, Karnataka election gada, Mediagi, Matu in high sources in Sina Hypatai, I am not BJP Sarkar, Semgani Hadana Panaraga, otherwise I thought Congress favored the lucky result. Masina, Masiki credibility question, I am sound told equally having a dwight. Yes. I am sorry by the Tambungam the Bamusule. Aduga Migi, Wakalsi, Sida Sagi, Midiana Laurishisu, Midagine. Mijina Suma, director the Amdu. Manipuri context, see a quayam tang Nagiabuko. Taoyang Toraga, soon elected than a stock towards the kind of Hongita, Yahweh. Aduna, Sigi Porcele, Hariba State, Ani Sigi Sida, Adum Aquina, Adum Basi.
अदुदी फेवरेटिज्म द चकिबो माले न खल्ली अदुवाइदुदी अदुम सागी कोगी पॉलिटिक्स नैनब सिंगना हाइबा मागी रिपोर्ट सिंगदसु अदुम स्वाइ सी स्टेट सिंगसी अदुम कांग्रेस न पाइनी आइसी अदुम हाइबा पोनेबा अदु एग्जिट पोल ओइना पुथोरख मतमदा कदाइदगिनो अदुम पुथोरकपा अदुवाइदु अदुम सोइरिदुनेबा अदुना मसाइसी अदुम खरा नैनानिङाइ ओइबा अमखंगनी हेक्टा 100% चादा चामा एक्युरेसी लेरे ना हाइबदुदी अखोइसु हाइबा ngamde अदुबु मसी खरा मखैदी अदुम सुंगनी ना हाइबसिमदि मसीद थाजब लै अदुगा हंदकी इलेक्शन सिगी मतुंग सिदा याम लुबा पॉइंट अमखतंग अमतंग हाइजगेबको प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म से मसीजिदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से असुमक प्राइम मिनिस्टर ओइगिद्रा हाइबसिमदा सो वहंग अमगु ओइरियबा मागी बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूशन दि यावदबा रिटर्न ओइना दि लैतबा अदु मागी 75 years एज बार अमखक लैरियबा मसीगी एज बार सिदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नेक्स्ट ईयर की 17 सितंबर दी 75 years कंप्लीट तौरनेबा मसीदा मागी around 1 years mukti magi 75 ki amang dar leiba sahi sidi ma prime minister oibiya bagi possibility chil leiri adugo chanabi BJP manungi chanabi gi matungina 75 years ki age bar sigi matungda makata na prime minister si adumak prime minister ohidra haibasi wang amakhang neba masisu प्राइम मिनिस्टर हजिक ओरिबा नरेंद्र मोदी की मतम द सेम बा एज बार अमखंग नेबा माकी मतम से गुजरात की सीएम कोई आनंदीबेन पटेल होय अदगी करी करी आई का हजु निजमगम दे मरी ओइबा मी अहुम हेना अहुम की मथक्ता मको एज बार सिन मरम वर कांद फम थादोगा चखियेबको मसी हंदकी सिदा करी ओइगदगे हाबसिमदी यामना लुबा वहां नमदी ओरी अदुगा मसिमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थुगायरग मखाताना मा प्राइम मिनिस्टर अदुमक ओइगद्रा हाबिसिसु अचौब वहां अमदी ओरी अदुबु अमित शाह ना ममांग फोंदोखिबा कांदा हंदकी खननी ममांग हाइदारे माना फोंदोखि मतमदा प्राइम मिनिस्टर ना अदुमक मसी की प्राइम मिनिस्टर से ओइगनी मसी कॉन्स्टिट्यूशन दा आई बोइना लेते ना फोंदोखि अदु तागदी प्राइम मिनिस्टर ना सेम गिबल रूल्स टू मसामंग ना थुगायरोइद्रा अदु तागदी मसी की मियाम ना बीजेपी दा हजबसी कदाई फाव लेगिगनी हंथरकद्रा हंथरओइद्रा हाबसिमसु अचौब वहां अमखंगनी अदुगा पॉलिटिक्स हाबसिता पार्टी खुदिमंग परमानेंट ओइना लेनी हाबसु लेते कांग्रेस ना सांगना लेंगाक से इंडिया की लेंगाक से पायरग लाखो तमदा इंडिया की मियाम ना कांग्रेस की मथक पेंदब मयाम लेगी मदुना मरम ओइरकांदा कांग्रेस से मराई साइथरगा हौजिक बीजेपी लाखिबा अदुगा बीजेपी की हंदक की थर्ड टर्म से की मतुंग दगिदी बीजेपी अमोन गवर्नमेंट से पायरखिद्रा पायर ओइद्रे हाइबंगमद्रेबा मसीदा बीजेपी की मथक पेंदबगी चांग सिजु थर्ड टर्म से योर पसिग लोइना सुम वांखलकनी हाइबसिमदी आई हाइनिंगी कदाई फाव मसी ओइथोरकदगे नत्रगना मथंगी फोर्थ टर्म ददी करी ओइगदगे हाइबसिमदी हाइबंगमद्रे अदुगा पॉलिटिक्स हाइबसिदी अप एंड डाउन ने अदुगा हेक्तमक अदुमक चटलगा लैबनी हाइबसिमसु हाइब यारोइदा अमखक ओइबनी अदुना हौजिक बीजेपी ना चाउना माई पाकलगनी हाइबसिमदी मसीगी कैलकुलेशन से येंगमकांदा सोइदना चुमदगनी हाइबसिमदी आई थाजबल लेजेको जागी मकी तगेदे हौजिक लेरिबा आयाम बा ओवरवेलमिंग बीजेपी की मेजॉरिटी हैव दैट इट्स नॉट जस्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नत्रे याम ओवरवेलमिंग ओइबा मेजॉरिटी मा बीजेपी दा 272 फंगबदा का लेबनी आउट ऑफ द 570 sorry 543 सीट की मनुंगदा 272 सीट याम लाइन बीजेपी ने कोर्स तो वंगमगनी हैबनी ओजादा अरोइबो वहंग हैबताई ओजादा हंगजनिंग बजे स्टिल India Alliance na haiba 295 seat India Alliance na phangwa ngomgani haidana malai ajin kharge na haiba wafam si yenga kan da haiba tai aduga Rahul Gandhi na press ta phangdu ki wafam se masi BJP gi media poll ni masi exit poll nati aduga masi fantasy ni bhag na sagat pa aduga mondrangam ni haidana man tham gi wafam se sida yenga still India block ki chance khaitang lai ri na lobi bra kare habini मसीदी एक्सपेक्टेशन है सिदी मी खुदिमकी लेगनी बीजेपी के सु अदुम लेगनी कांग्रेस के सुम लेगनी इंडिया ब्लॉक की सुम मे अदुम लेगनी बको बीजेपी ने सु ओवर एक्सपेक्टेशन खरसु यावरियबा असागी मागी पीरी बरी पोस्टिंग द 400 प्लस कान हाइगल पोसी मसी ओवर एक्सपेक्टेशन ओगिदुइने बसे आई माना गवर्नमेंट सेमगी बदी याय अदुगा मसीगी सिदी मसागी मियाम दा करी हाइने से ओहन बाइगी वानेबको मसिमक्ति उथोकनी हाजदे अदुगा कांग्रेस ना हाइरिबा सिमक्सु मागी
290 की मथक तो फंगागा कांग्रेस पार्टी की इंडिया ब्लॉक ना गवर्नमेंट से सेंगबनी ना हरी चीजू मसी जो एक्सपेक्टेशन ने मागे सु एंगल खरत लेरमगनी मोइना कैलकुलेशन तौबको मसी सु ओइथोकलोय हाइबदी लाले अदुना नि ngasai exit poll से 100% accuracy लेते ना हरी से अदुना होको प्लीज आई वो पॉइंट ताइ जगे अदुगा मसीदा कांग्रेस की कैलकुलेशन सिना करिगुंबा सुमा अबा आदि सिसु चुमोय हानियादि लेतेबा नसागी खोगी असेंबली पोल गिदा खोगी कर्नाटका गा कनो द नसागी एग्जिट पोल लांग्रीम नेबा अदुना मसिसु अदु ओइरकपा याबगी ओइथोकपा याबगी पॉसिबिलिटी हाइबदुदी अदुमक लैरिबनी अदुगा हायें नगारे हायें हंगसितनी डेट 4 से मसिददी यामना क्लियर पिक्चर द खोइ सोयदन मकि उरगनी हैना आई स्माइ थमसे ओके